U svojoj prezentaciji koju sam pripremila za vas, nešto ću reći o romantizmu u srpskoj književnosti, odnosno samo o njegovim odlikama, podeli i predstavnicima. Znači, koji su to predstavnici, ne o njihovim opštim karakteristikama, njihovim delima, o tome ćemo nešto kasnije. Pojava romantizma u srpskoj književnosti uslovljena je buđenjem nacionalne svesti, a to je značilo nove teme, okretanje ka usvojenoj književnosti, istoriji i predanjima, svemu što je označavao pojam narodnog i narodnosti. Smatra se da je to period od 40. do 70. godina 19. veka. To je vreme kad su osnovane škole, štamparije, učena društva. Pre svega Matica Srpska 1826. godine, Društvo srpske slovesnosti 1841. koje je preraslo u Srpsku akademiju nauka i umetnosti, Novine serbske štampane u Beču od 1813. do 1821. godine, a kasnije su prenesene u Srbiju 1834. godine. Letopis Matice Srpske, koji na našu radost i danas izlazi, i izdvojila bih još Vukovu Danicu, koja danas pod imenom Danica izlazi u okrilju Vukove zadužbine. Koje su to odlike srpskog romantizma? Pre svega to je stvaranje književnog jezika, na osnovama narodnog jezika, okrenutost narodnoj književnosti, naglašenost nacionalne istorijske tematike i rodoljubivih osjećanja, mešanje elemenata različitih stilskih pravaca i književnih žanrova, lirizam, raznovrsnost teme. Kada je romantizam u srpskoj književnosti u pitanju, možemo da kažemo da postoje različite podpodele. Svakako jedna od najznačajnijih je podela Jovana Deretića, koji u istoriji srpske književnosti romantizam deli na dva perioda. Na Brankovo doba, srpski romantizam 40. godina, i omladinsko doba, srpski romantizam 60. godina. Sa druge strane, Miodrag Popović smatra da u srpskoj književnosti postoje dva tipa romantizma koje imenuje prema preovlađujućim temama u književnim delima. To su patrijarhalno-herojski i građansko-demokratski. Koje su to odlike herojsko-patrijarhalnog romantizma ili takozvanog predromantizma? Odlikuju ga još uvek uticaj klasicizma, prisustvo nacionalnih i istorijskih tema, nalaženja uporišta u narodnoj književnosti. Glavni predstavnici su Vuk Karadžić, Sima Milutinović Sarajlija, koji je bio učitelj Njegošu, i sam Petar Petrović Njegoš. Građansko-demokratski romantizam odlikuje ga udaljavanje od narodne poezije i približavanje evropskim pesničkim tokovima. Njegovi predstavnici su Branko Radičević, Jovan Jovanović Zmaj i Đura Jakšić. Koji su to evropski uticaji? Pre svega nemačka poezija Hajnea, mađarska Šandora Petifija, setite se pesme Slobode sveta, Bajrona i bajronizma, dramsko stvaranje Vilijama Šekspira. Kada je srpski romantizam u pitanju, nezaobilazno je pomenuti šta je ono što je kao prvo nastalo u našoj književnosti. Ta nastala je prva srpska tragedija, Smrt Uroša Petog, koju je napisao Stefan Stefanović. Zatim prvi srpski roman iz savremenog života, Dva idola, Bogoboja Atanackovića. Nastali prvi srpski moderni putopisi, predstavnik Ljubomir Nenadović, sa čim stvaralaštvom ste se takođe upoznali ranije. To su pisma iz Italije, pisma iz Švajcarske i tako dalje. Na kraju ovog uvodnog izlaganja o opštim odlikama, odnosno osnovnim odlikama, ako hoćete, srpskog romantizma, pripremila sam jedan šematski prikaz koji može da vam pokaže kako se sve razvija taj naš romantizam. Prvo imamo herojsko-patrijarhalni romantizam, na koji se, da kažemo, nadograđujemo, dovezuje građansko-demokratski romantizam sa svim svojim odlikama, predstavnicima, i vidjeli ste, kada sam vam govorila o odlikama
pojedinačno o svakom, nisam nijednom pomenula Lazu Kostića, nisam zaboravila, nego je on, nego da kažem, na vrhu, jer je predstavnik novih tendencija, svega novog, modernog, čovjek koji živi iznad svog vremena i to mesto onako posebno zauzima Laza Kostić kada je u pitanju srpski romantizam. O svim odlikama najznačajnijih ostvarenja pesnika, pre svega da kažemo, srpskih romantičara, čućemo u nekoj od narednih lekcija. Hvala vam na pažnji.